U rubriki Tižnjovnik piše o seminaru o jazičnih kompetencijoh, kotri organizovani za nastavnjikoh u menšinskim obrazovanju. Na naših mestoh mož prečitati napis o statusu Keresturskoho zamku. Ekonomija piše o produkciji Liskovcoh u ruskim Keresture. Rubrika Kultura i prosvita piše o pririhtovanju monografiji o kulturno-prosvitnim društve Đura Kiš u Šidze. U tej rubriki medzi inšim najavena i kulturna manifestacija Kosteljnikova ješenj. Mozaik zaznačil zošćimše tih dnjoh za njima atletičar Mihajl Dudaš, a rubrika Ljudzeroki život čitačoh upoznava zoz Jasnu Kovač, rukovoditeljku finansijno-rahunkovodstvenih robotoh u ruskim slove, jednu z dobitnikoh tohoročnih nahradoh tej ustanovi. Na bokoh duhovnog života mož prečitati jak preslaveni Kirbaji u Kuli i u manastiru šestroh služebnicoh u Kocure. Sport zaokružuje ješenjsku čast peršenstva u fotbalu u Šidske opštinske ligi, a tu i vistki o rukometu i stolnim tenisu. U tim čišlje jak dodatok višlo ruske slovečko.